Shat kela bat kelaktin une upliar ya u Cristiano Ronaldo hadin ba ulamino naka klub Manchester United. Nga priang subahaya pi kiper lok ki baju Christian bat ki baju sutenat ban pej ye ki video ha kaneka channel. Kumba pitep ba une upliar uba kerteng u Marcus Rashford ubadai nakari England bat ubadang sumishan naka klub Aston Villa bat ulalet ban pinyaso menta syaka klub Barcelona. Une upliar ubulekai mensua haka klub Manchester United bat ubajulekai langru bat u Cristiano Ronaldo haka por ba Ronaldo ulawan paibyang ban penyeso syaka klub Manchester United haka por ba une upliar udang donlang bat Ronaldo bat kinong ai kubor kila jusim interview ya une upliar bat kila jukliru ba uai upliar uba kensai bat uba krautam haka pertai Andre une upliar ula jupun pau ba udah kam it ya Ronaldo bat ula jusimru ya ka kerteng jong Ronaldo kum u idol jong u bat upliar ubakan sai ha ka pertai Andre tang hadin ba une upliar ula lej ban penyeso syaka klub Barcelona bat kinong ai kubor kibadai nakaliang jong ka Barcelona kila sim interview bat kila kli ya une upliar ba yano unjet hapadeng u Lionel Messi bat u Cristiano Ronaldo Andre une upliar ula bu ya ka kerteng jong u Cristiano Ronaldo syadin bat ula sim ya ka kerteng jong umisi syakmat bat ula ongru ba umisi udai upliar bakrau bat ubakan sai ha ka pertai nadu ba une upliar ulami no naka klub Aston Villa ka Barcelona menta kalayo ban soy ya une upliar ubadai nakari England bat ubadang Arnews nem karta ban pen syuk ya ka tim ha ka semoi kepanduan te tangkat ya perlu min saya pada next video ku pun